Imirambo y'abantu byibura 25 biciwe muri gari ya Moshi n'abagabo bafite imbunda bitandukanije muri Pakistani yakuwe aho baguye. Abayobozi bavuga ko iyo gari ya Moshi yari ivuye i Quetta mu ntara ya Balochistan yerekeza mu mujyi wa Peshawar kuri uyu wa kabiri, ubwo abarwanyi baturitsaga ibyuma bikoze umuhanda bakamisha amasasu kuri gari ya Moshi. Ku ikubitiro habanje kwicwa abagenzi 21. Ingabo zishinzwe umutekano zivuga ko zabohoje abagenzi barenga 300 muri 450 bari muri iyo gari ya Moshi nyuma y'igikorwa cy'ubutabazi cy'iminsi ibiri cyarangiye mw'ijoro ryo kuri uyu wa gatatu. Abo barwanye nabo mu mutwe w'ingabo witwa Baloch Liberation Army BLA mu magambo ahinnye ushaka ubwigenge bw'intara ya Balochistan. Barasabira ikurwa ry'imfungwa za politiki, impirimbanye n'abantu baburiwe irengero. Uwo mutwe uvuga ko bashimuswe n'abasirikare. Pakistani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashyize BLA ku rutonde rw'imitwe ikoresha iterabwoba. Abakozi 4 bo ku mipaka nabo barishwe ubwo gari ya Moshi yari yagoswe, undi umwe yiciwe mu gikorwa cy'ubutabazi.